nga ḓivha hu na zwithu zwinzhi zwine zwa vha zwi hone maḓuvhani a namusi zwine zwa nga ita marriage, but marriage has got two pillars, which is submissive and love. Arali ra nga ita uri muṱa washu u tshimbile nga hezwo zwithu zwivhili, a ri nga ḓo wana zwithu zwi no pfhi divorce. Hey, Mr. Brown, you wanna make something sick?